Otore okero manto jajajegie kumenyera riera mbeo mbithi muthenya janaro ni bashumire na gwitana mbere na kwanda mitindene ya kieni gia ntere kieni kira kethagirwa kiri mutindo jakangangi aja kauntini ya Meru bakiaraniria na mwandiki wetu wa nteto mbeo mbithi baba nibogete ati bagetana mbere na kwanda miti kinya mathokone na nkuruki ntere mwanya mwanya cia kaunti ya Meru. MC Mwitonga nethero akigwatanira na gikundi giki na gutubanganira riboti una njira intariro. Gikundi kia ngwataniro ya antu babethi ni bombite kwithirwa batirimanite kieni-ini gia ntere ntuku ya narua na ni aria bombite kwithirwa bakitheria kieni kiria na bomba kwithirwa bakiuga bo bagetana mbere gutethairia na kuiritira. Kemarie tombetagwo Mark Davis Munene. I'm the founder of Environmental Action Alliance. Ira ni youth rent organization. Na ntuku ya narua ntuku enene mono ira toijete aja ndene ntere park kana bustani. Toe na anto mwanya mwanya kuma ke different institution kana organization. Batonya kieni ne mitine era nare eguru nare bakaiya na baiya bakaeta kwitha into nau na ndi mantu ja itukuromba thirikari butukarie na bumenyere kieni giki nontu na ndi tukwenda kithirwa kiriro karie ne bwenu. Toe na antu banema, toe na Chamber of Commerce, toe na Kenya Red Cross, na toe na the Fourth Estate, na toe na the Youth Council Emeru na Yulei. Nkwenda kubashokeria nkatho muno nontu bakona ibwega tweje toe amwe tujumike kumba kutheria tauni yetu nontu cleanliness yetu responsibility ya kila mtu. Lea tuinde tukomba kutake kana kujoke responsibility ya kutheria tauni yetu, biashara cietu na ara tugwitira ngugi na nja cietu no tukomba kuona tukina kiroto kira gia gutwikia Meru County ya City irio tukomba kuona gikinyanira. Ibwega marita mbetagwa Dominic Kiremi ndi Secretary General Meru County Youth Council. Naru ingucokeria youth na ikundi bibingi bionde biriaja rabete tomba kutheria tauni yetu na tuanda miti ku make sure ati to keep our environment clean. Ko yeje ne our governor Reverend Mutumanto Ethinkia ambeta kuthura champion mono manto jotheru na twe youth para ba support thirikari je nto Ethinkia the Meru County Youth Council twachumira ntuko ya narua to join biama bingi nikena tukomba kutheria thoko cietu na tomba kutheria papasere ntere park nonto ni aria antu beja guturia kinya wa visitors from outside no beja baka mautria ya tourist kuni bati kuthura etheri na ni office ya Meru County. Mbeto Peter Muraga Karia. I'm the assistant chief Tonto Sublocation. Tonto Sublocation and then Intima location in the municipality ward kana municipality division. Mbere mati anjokerie nkatho gikundi kia environmental initiative in collaboration with the Meru Youth Council, County Government of Meru, Kenya Red Cross na kama no ndo bako na 8 feet okuja beja bakite kintu kitwa environmental clean up day ambayo inasaidia watu wetu sana. Hii uwanja ya Ntere Park imekuwa chafu sana for a long time, but for now inkuona initiative bado kia kiani kile katika kidheri. Mbetawa Masika Redhi na the Secretary Meru Youth Council. First of all, kwenda kuthank youth nontu bosiritaneria tukuya kutheria Ntere Park na kwanda mite. Then secondly, and then supporters barabonde wenye wamekuwa sponsors. Marito ambeta Patrick Kadurima kuma kire Kenya National Chamber of Commerce na aro itogwate na Environmental Alliance. Tauni yeje yetu itite gutwika city tutere ka city itonywa ina ruko tutere ka city ithirwa na biashara bategwatene ko watu kugeibwega kire bare bonde bachitire na arua twatheria mutindo jetu na itwendere na nkoro eu na jau ni jonda ikia kuthirwa nkigua na nkiona mbeta MC Mwitonga ngikuripotera ndene ya North Imenti kieni-ini gia ntere na ikiona support ya youth Meru TV.